Muraho uretse gatumva aya makuru. Umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi no mu mashami ya Loni ari Genève. Uyu ni Edmond Tubanambazi. Yagaragaje ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera muri Burasirazuba Bwo Hagati, ndetse kugeza ubu u Rwanda rwagaragaje aho ruhagaze ku bitero bya Iran. Uti byifashe gute rero, byagenze bite? Byose ufitiye amatsiko, nyemerera ngo ufate akaboko tugerane iminota mike ufite, ubundi ngubwira akantu ku kandi. Ikaze. U Rwanda rwagaragaje aho ruhagaze ku bitero bya Iran. Iyi ni inkuru yasohowe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ku isi yose ndetse no mu Rwanda, aho yasohotse cyane kuri uyu wa 26 z'ukwa gatatu 2026. U Rwanda rwagaragaje ko ibitero by'ubushotoranyi Iran ikomeje kugaba ku bihugu byo mu Burasirazuba Bwo Hagati bikwiriye guhagarara, ubusugire bw'ibihugu bukubahwa kandi abasivile n'ibikorwa remezo byabo bikabungabungwa. Ni icyemezo u Rwanda rwatangaje ku 25 Werurwe 2026 i Genève mu Busuwisi, ubwo akanama k'uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye kaganiraga ku mwanzuro wo kwamagana ibikorwa by'ubushotoranyi byatangijwe na Iran ku bihugu birimo Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite na Jordan. Iran ishinjwa gushotora ibihugu kuko ku 28 Gashyantare 2026 ubwo yatangiraga kugabwaho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel mu kwihimura, nayo yatangiye kugaba ibitero kuri ibihugu. Iran yarashe kuri ibihugu ituranye nabyo mu Burasirazuba Bwo Hagati, ibishinja korana nabo mu burengerazuba bw'isi ndetse no gucumbikira ibigo by'igisirikare cy'Abanyamerika. Ni ibitero byibasiye ibikorwa remezo by'abasivile birimo amahoteli ndetse n'ibibuga by'indege. Iran kandi ishinjwa ubushotoranyi hashingiwe ku cyemezo yafashe cyo gufunga inzira ya Hamas, aho inzira inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi. Iki ni icyemezo gikomeje kugira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi muri rusange. Ubwo hatorwaga uyu mwanzuro wo kwamagana ibikorwa bya Iran, u Rwanda rwagaragaje ko ruwushyigikiye rwose. Umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda mu Busuwisi ndetse no mu mashami ya Loni ari Genève, uyu Edmond Tubanambazi yagaragaje ko u Rwanda ruhangayikishijwe n'iyi ntambara ndetse ikomeje gufata indi ntera mu Burasirazuba Bwo Hagati. Ati u Rwanda ruhangayikishijwe n'uburyo ibintu bikomeje gufata indi ntera mu Burasirazuba Bwo Hagati. Twongeye gushimangira ko kurinda abasivile n'ibikorwa remezo bya gisivile ndetse no kubaha ubusugire bw'ibihugu byose ari inshingano z'ibanze hashingiye ku mategeko mpuzamahanga. Yakomeje avuga ko hashingiye kuri ibi u Rwanda rushyigikiye umwanzuro wo kwamagana ibikorwa by'ubushotoranyi bya Iran. Ati hashingiye kuri ibi u Rwanda rushyigikiye umwanzuro wagejejwe kuri aka kanama kuko ushimangira aya mahame y'ingenzi. Dushimangira ko ishyirwa mu bikorwa ryawo rikwiriye kugira uruhare mu guhosha amakimbirane, ndetse imbaraga zikomeje gushyirwa mu bijyanye n'agahenge ndetse no gushaka amahoro arambye bikwiriye gushyirwa imbere n'impande zose zirebwa n'ikibazo. Edmond Tubanambazi yavuze ko u Rwanda rushyigikiye ko imirwano ihagarara ndetse inzira zo mu nyanja zifashishwa mu bucuruzi zigafungurwa. Ati u Rwanda rushyigikiye ko habaho guhagarara imirwano by'aka kanya, guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse hagafatwa ingamba zihuse zigamije kurinda abaturage b'abasivile no kubungabunga ibikorwa remezo by'ingenzi, kwimakaza umutekano ku bikorwa remezo by'ubukungu ndetse n'inzira z'ingenzi zo mu mazi. Yagaragaje ko hakwiriye gushyirwa imbaraga mu nzira za diplomasi mu gukemura iki kibazo. Ibihugu bikomeje kwibasirwa na Iran muri ibi bitero byiganjemo abafatanyabikorwa b'u Rwanda nka Qatar ikorana n'u Rwanda mu nzego zitandukanye zirimo ubwikorezi bwo mu kirere, ndetse biteganyijwe ko iki gihugu kiri kugira uruhare mu iyubakwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kizaba kiri Bugesera. Naho bidahagije, iki gihugu cya Qatar kizagura imigabane muri Rwanda. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zikorana cyane n'u Rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi, cyane kiri no mu bihugu byoherezwamo ibicuruzwa byinshi by'u Rwanda. Uyu mwana mwiza kandi u Rwanda rufitanye na Jordan. Muri 2024 Leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Jordan byashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zirimo ubuhinzi, ubukungu n'ubucuruzi ndetse n'ajyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. Ni amasezerano yashyizweho umukono ku wa 7 Mutarama 2024 mu muhango wakurikiranywe n'umwami Abdallah wa kabiri Ibn al-Hussein wa Jordan wari mu ruzinduko mu Rwanda ndetse na Perezida Paul Kagame. Ayo masezerano yaje yongera ku yandi bihugu byombi byari bisanzwe bifitanye, arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politike hagamijwe gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubukerarugendo ndetse n'ubuhinzi. Muri Mutarama 2026 u Rwanda na Oman byagiranye amasezerano ane y'imikoranire mu nzego zitandukanye, cyane cyane bijyanye n'ubwikorezi n'ikoranabuhanga. Muri aya masezerano harimo ay'imikoranire ku bijyanye n'ibyambo byo ku butaka n'ubwikorezi by'ibicuruzwa, aho ibihugu byombi bizungukira ku bikorwa bigamije guteza imbere urwo rwego. Andi masezerano yasinywe najyanye n'ububiko bwagutse bw'amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga ndetse n'imishinga ijyanye n'ubwenge bw'ubukorano. Ibihugu byombi bizakorana mu kubaka ubumenyi, kubusangizanya no gushyiraho ingamba n'amategeko agamije kuzamura urwo rwego rw'ikoranabuhanga hagati yabyo. Hasinywe kandi amasezerano ajyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho sosiyete ya Oman izatangira gukorera ingendo zayo i Kigali muri Kamena uyu mwaka. Oman izagirira i Kigali ingendo ebyiri mu cyumweru kandi nta handi baje guhagarara. Gusa Qatar iri mu bihugu byibasiwe cyane n'ibi bitero bya Iran. Ugize ngo saa tugasoreje, munyemere dusoreze ahangaha ikiganiro umunyamakuru. Iki kiganiro nakagaruka nge turi kumwe ni Steven City 20 tuzasubire.